kasin ke baningkong mat biang kari India ya ka jingyok bun ki breu ki bangat hakane ka klam ko bet khat khandai bat kane kasin ke baningkong kalajia menen ka khanyo terik ubnai march usnam arhajar arpulai hak bahado kumba nyospa khandai pun rewat ki breu tang hak tega sngi kilangat biang ya ka klam ko bet khat khandai nakaliang jaka sarkar jangari India kalaang balada kemla bat te ala kambiang mentau snam hang ne pokari klempep ukubet khat khandai sa shisin un sa priang biang hak kelang sodong jangkari India bat hak bai dei baka jingyo jagi breu yo nu klam kubet khat khandai jong nu snam arajar arpolai laitu bahdum tamene ladan palat sana jarngot ki breu na kelang sodong jangkari India ki balangnat ya une uklam kubet khat khandai banap deng gini kisan hajar tam ki balangan labon hapa kecela Maharashtra Karnataka Kerala Gujarat bat Telangana bat hakabai day bat karukam ai vaksin kari India kala itu bala injek vaksin yaki paiba jangkari India palat hadu kumba arspa arpau million tamngud ki bala ai yaune vaksin covid bat hakabai day bat ki breu ki bayo yaune covid khat khandai hang ne hapokari India jongi nadu snam arhajar arpuwei laitu bahadu 20 million ngod ki breu kilangat biang ya covid bat kumba 20 million ngod pat kila jamna bat kumba 1 million tampat ki breu kila khlat asian nakadaw jaune covid khat khandai